Shubor naga Snem jong unong san Hima. Hadien sau Snem ke Shillong Lajong Football Club kalau yop Biang yang ke-6 la du ke Shillong Premier League Arja Arpasau Arpasan balapnya da ke Shillong Sports Association Hadien bakal la ban penlim no ya ke Mawlai Sports Club da arku le iwe ha ke jile kai ke bakhat du ke balalong ha ke khatsan tarik uleber Arja Arpasan ha SSA Stadium ke bah First Ground Pulu kini ke jing yop bandra ke Lajong ya ke 6 la du kalawan Hadien bakal la ban tam ya ke Mawlai lingba ke jing pher ha ke jing tap goal ni goal average watla kila kamai mar 100% point naki khat prasi ni khun jongani ka lumpung watla kani giji khun ke balalong ke itanat bat ke balaya khat bha ha ke balawan ban ajing kershan naki babun ki pat ba nong kershan na baro ar liang mamla penban kala jong kala yo ban penki jar ningkong e lingba wa bhe chetri ha ke minute ke bakhandai kala jong kala thap biang ya ke kol ke ba ar ha ke kalamiet lingba usam chaprang latu ha ke minute ke bah nyu pesan Hendrai ke Mawlai kala la ban penpai kala shikul lingba ke penalty balashut de udaman phalang khain ha ke minute ke bapra phunyo hashwa bakan mat ye ke jing sharam kumba ka pau kala jong kala ra khat du e ke nam la du ha ke SPL ha usnem arja khat khandai kat ba ke Mawlai kala du no ban khur ye ke hatrick na du bala ra teng ha ka ayom ye lekai arjar arpu ar bar arjar arpulai Masada menkot dari Presiden Jangka Negara. Table boleh tempel, kembali gol. Silakan. Kepada ki barat.